moguće sada ovo? Pa je li moguće da je ovo 11 terac? Bešlija, Elvir Bolić, evo gol! Odlična akcija, ide Žmirović stavlja za gostu Jevđiga Barbarec vidio je tu Malić, evo Barbareca, velika prilika za Bosnu i Hercegovinu. Sati 55 minuta dočekali su na travnjaku, pognute glave i sa suzama u očima. Reprezentacija Danske ide izravno u Portugal, a Norveška u baraž. Bosna i Hercegovina na kraju kvalifikacija nije ni treća. Opasan igrač. Sada prilika za novi centar šut, opasno je spušteno, 1-0. Jeli Kezman.